Ити кыһыңы сылас киһеннен сахабыт тирин күндү көрөтчүлерин, онна истәчилерин бүгүнгү сахабыт ражыта саңарбыта 95 сыллах билейинен бука барыгытын истигник ис сүрәхтен әгәрдәлир битин көңүлләң. Үтө киһеннен төрәбит дойдубут сахабыт сире кыржык танотон бу ражыра браханнига болбата бу народ браханнига. 95 сыл устата саха жонун сәргәтин, саха народун ражыбыт барасынтон һәргә сетенди информация берен керен кәлләгә дип. Улин бүген барыбыт браханнига барылык саха жона һәргәтә, саха һәре бары чөй баты көйрә көтә. Бу күн бүтүн белет яккайын. Оннук. Жоттон аял эн ам бастан ражыны бастан кахан истибиккен өйдүгүндә. Долох тухту муну хук бәбин өйдүк биттен. Урукку көлүнәләр тон сөпсөһөлләре булу. Уруккутун төрөпүттер бит әбелер бит әһләр бит барасаттар хассыр долох. Омунан тахны 5-тен 6-тан холбан кибәлләр. Онотон билеки аха. Охоба сайын отту масты хиҗан улатар хаспыт ерген. Ражо холбанна да аны утиятанган. О, жолата хото турар биттен болар. Онотон күҗик ога хаспыттан ба. Оннук. Ота биһиги аражыга аяллын иккен үлелән хагалапыт саха аражытын иһинен бу 95 сыллах историятыгар эдерче каналлах куяр дорана ден сыгыр үлели хиҗибда. Маныха боллаганы билген иһиги телевидениега көрөр итачыларга Талбан, Георгий Белоусов, бу аял мен Индира буламыды бу куяр дораныгар наха иллахтик үлелән хагалапыт бу биһиги аражыга бастакы кири бит эте онна кыланура бит. Аха кыланура буламы жалбак буламы биһиги үлеләбит. Онуха боллагана билгенҗе бары һәм бир бәйге биттен рапакка хаҗабы. Өскөтүн үләгин таптыр боллаккына ол әйгеттенен канна даган олох барбат раппат эбиккен холобур чакча теллер атын үлелерге биле тикучка болар батта кимер ханнар көһөр барар келер ото биһиги кайдах калбип бити оннук үлебитин идебитин хөбүлүр боламыт бачаңы жереби үлели турдак тотон үз блогы табыт биһиги таачылар аял Георгий Матвеев Онна гея бит кибит булады. Аха себоттон куяр дебик кадылы биһиги куяр дораныгар игере кыргыттардақпыт. Айталыына оннан юргияны Алена, Лия Новгородовалар бихигіне болла бихер ажабытын андойдуга бартыгар истеллер. Ол кенне боллағына же бихияға Кореяттан, Анастасия Константинова тақсыяға Кытайттан, онна Кореяттан сюжеті көрекқа. Чара? Улу Кытай Гуанчжоу көрітіттен улахан әғәрді! Ол күрдік бүгін наға үйріләк күндағыттар бүгін тапталлақ сақабыт радиатын 95 сағын туылар өрігөйдік үгілейі. Ол ең бейге бұл Кытайттан бәйбіт істің әғардәбітін тертәқбет болуқтың. Санатан харық бітеті бір керчіккем сақа радиатын егінен үлеләбіт. Куяр дораны каналыгар үдатчыларынан үлеләбіт. Ол күрдік айталғына оннан үргияна ден псевдонинлардақ тақсачы бұд. Онаттан білеген бейге төхі да атын дойдуға сырыттар бұд, Ирақ тәйчі бардар бұд, бейге сақабыт радиатын құрук илжасыл жабыд. Ол күрдік тәтім ден сығыры тақсы бұтын кәнне дағыттар. Қахан дағаны қанна да болар бұд, бейге сақабыт радиатын өрі істебет. Түгені туғанан бейге бәйбет бұ бірге үлелі сылжыбыт доғыттар бұтығар, коллегалар бұтығар. Опсанын радионы күтті хебәстәк жоңлы барындығыр істің әғардерден тедек бұтығар. Өрі сайдан үйінен чешірән ехін. Оны білден тұран әлбәқ ехірәқ дистәтчілерін. Я проживаю в Южной Корее, уже 6 лет работаю в международной организации. С Якутском и Кореей 1 часовой пояс, что позволяет мне быть, так сказать, в одном временном пространстве со своими родными и близкими. И я, как слушатель радио Тетим, пользуюсь их приложением у себя на телефоне, слушаю новости и якутские песни, что дает мне ощущение связи, несмотря на большое расстояние. Пользуясь случаем, благодарю коллектив радио Тетим, поздравляю с 95-летием и желаю дальнейшего успеха, творческого долголетия и благодарных слушателей. Жара, күнді көрәтшілер бет наға чүгәй, кейі үйерер, кейі сүргәті көтіғылдар, сақабы тоғылары, үтчаттара, аң дойдуынан тон арас дойдуларға әтәңе аят ұта жалларыттан, онынтан бұл сетімдерін бұспаттар, құру бігер ажыбытын,
истеллер, хәңәрәлләр. Оннук, ота билеген биһиги ылстаах олоробут ол курдук ота билеген араажы билингите же билинги араажы хайдах үлели хамны турарын биһиги истәчилерге, көрәчилерге хырдатабыт билеген биһигини хакараажы тыгареме истелороллар теңинен онуха биһиха тетим сахараажытын директоры биһиха келен олорор сүрүн редакторы Николай Бестинов. Николай Гаврилевич, үтө күнүнен брахыннигинен агарда үтө киһеннен. Үтө киһеннен, ха. Эгинеме агадалибин тоқ бар сахарны лохтаахтырын бигерелләр стәчләр битен, биги коллегалар битен, биги өтөктөр битрәннәр битен бараларын бу үбүлөйдәх күнүнән агадалибит. Өрдә катастыбит бу күнү. Ул хылыбы булды, 5 хылыбы. Биги булланы кас үбүлөй кәнеттән аныс үбүлөй ханыбыт. Холоры 95 хыл кәнеттән ана 100 сыллах үбүлөй битер. Эме 50 үллән 50 барабы булды. Жоттон араажыга бары бу кэлбитбитин хаспиддики ахтан санана харди эм боллагана эгин жонан бастан спортивный комментатор же чулуу спортивный комментатор дембиге билебит спорт эгетигерди күстах түгүлелен хагалабытын онтон араажы эгетигерен кахан келбиккени. Мен буллагана кайыктан хагалатам ди. Бем бечат той гүнэ яхпына жон хита гайбат хеп. Оларын 15 жыл кайыккөлләбит. Ол үлелиһи жаммын хим бир 2-9 жылдактан бу радионы, оны телевидениеге спаситель нәхпин буллага ди. Анда буллагана мен була тайм-аутын бирине ытан хагалабытым 2-9 жылдакка чеппер аксын. Хеп, онда буллана урут булана мин спортка була токтен барды. Мин спорт көрдөһөн камнас төлөн, манда буллагана бененик айы спорт хонларын сүрүнүр редактор быгытынан мен анабыттара, онда мен буллана ведущий ытачы куду олор этими, онда сюжеттер устар этибит, онда мен онда холор билин хонлар ыталар батта, онда куду канан баран спорт хонларын керчиге барды. Ол ытар этим, онда радиога буллагана олимпиада болдун, анды чемпионаттары болдун, бартын радионы мекасир. Урут булана интернет сетиме хок булады. Хеп, олehen булана барата, бары радионы мананалар олор эте. Ол хасы дал тагылы касир этим ди. Бу ана так булана күнүс булады. Мана булана холбар Америкаттан капсир этим, хастадан Лас-Вегас, Лос-Анджелес барады битим, Рио-де-Жанейро олимпиада барады битим. Эни курдук согуру кария ток бар ас улахан курактыйлар битен каридам ди. Онда барта радионан эркасибин. Чөй багайта олох кырдык арга саарлак мен айдан болар эте. Акайра барта айманар тоо быстан кала тоо баба дит. Оны хорогор буланда үтачылар бу удуктаннар чеп було жама. Хасыды чеп болла жеп курдук хайлар. Оны бе финаллар бу алтага хасыды алтага халналар бу мен ачылын. Биременен же. Олehen эрдә госете. Үлет емпатын кытты беспек курдук болан калар. Им бир радием туга бар булдага же. Олох Николай Барсыгын очолорга Виктор Лебедев бит хаме олох билетергедин көгәйер күннәре булды. Оннуга. Онны кыртык актан. Виктор Лебедев тоди каханара кай бутыгар олох күстах байды комментарда дәвдем. Оны хасын күнҗе истәмәрәм кыбысты буга. Де оларан тох куяр хитиминнән баран алып бите. Олох кайда. Халапым була сен. Онтан жан белән бар бите. Монда тәче бара биткен. Энде күрдүк ми. Радио элбагами хабиддаги. Ну, Николай Гаврилевич оточа билеген радио билингитигер калере полакача улахан коллективтаг историялар радиога билеген үлели хамны хиджагын радио билингитин баалыста көрөчүлөргө стажер. Иккетинче вон хатта Аллахка миген буллагана билин капсатлар Максим Березин директор долдана миген буллагана холбиячы жан барды же. Директор холбиячы онны Марина Пермякова сериалга бар бите. Кини месета хал бите, он миген гырбыттара. Олег Ильич Марков гырбытынан калбитим. Онна бу шебатык үлләп бит. Онтан 2 жылдан булганы миген 2019 жылдагы директордан абыттыра. Радио директорынан аны булганы бастыкы мен тук булдага же. Онна нар тук булда бем интернет сетимигер күскөлү жеритим, ха? Ол эмне булган сахайрака көлү жибитим, онда бу тугу кайтак битти. Эдер хас сайтта, ха? Ол эм булган бу банна калам мен тетим радио тугун, тетим сахар радиотун тугун интернет сетимигер күскөлү тахтем мен турурсан. Онда коду буланда тахтем сылда соруктатым, онда тута бастыгы хылбытыгар эти тух булдага ди. Тух билин буланда көңүлдөн бар. Интернет куяр сетиме. Куяр сетимен бигиланы сүйсен тахатынча подписчиктар болбута. Ити төһө биремегер? Ити буллагана 5 жыл хылаңара хегер. Хылаңара хегер. Тога жетер биги үрдели булганы колостаган болуп битти. Онда мында колостаган орукка жем болбута. Онтан келин булган Telegram каналынан онда элбек бар хуртачылары комуй болбут. Онтан булгана тохтем болбута. Эти аразойдулга хажам мөн көрдөх бинен холобра атна радиолар ме баллар эте холобра сыгырыга же. Оны манда бар булган көрүкка жем бура булган көрүп бит. Настасны ойып керием барамын. Шөй бада тохун орукка жем болду. Сметатын им бартын комиссиян бит.
бартын шөй бат арзабыл кыланы оңор буппут, онна түрген байтык төт ыйынан олоққа келдер биппит, тетим радио тугун сыгырытын, онна Öyle küçte. Ағаяқ иһинен сүстен тақата хинча кихи, бу андай дүрдүнен қачай давыта, онна бияға сурук кәлбите, бу уһу келинтен хами бастын көддөрүден, онна боллана Россия хегер 10 хегер кийдигиттен барате. Себотон аны туран билеген аражы үлетін сихили кепсире полақа биге аражы быт билеген улустарга кытта таккан эфир Ити берет. тугам кепсам бием. Ол кенттен боллана бу мандык холора сыгыры шүйе битемит. Аны архивы хайяханады ден болды, Ол ен боллана эмекапстан барамыт, бу Олег-Олегович өян тетим подкастен сыгыры кибите, онны архивтары угабыт. Тох парати спектакльлер усыран агылар бартын кирелер. Оны әлбәхи туган хажар булыкта. Билеген кинлер багардылар даганы булан истехтер. Оны кеңе билеген бихини күн айы истеллер. Холо хасырдаттан кеңе урут ача. Урут буллагана мен калбиппер тухата ди. Уатта часыта. Уатта час республикага бонар, онтан булган арыксалар. Республикага онтан билген булгана күлбөчөт час болды. Бии салтабытын күстәүле түмүгөр билген түннери республикага ийгилер. Тоқтолы хоқ. Онна буллагана былырын булган Москва бараjan ити радиомания ден биримега жуппут раз ити кораттар тухтырынгытта радиоларынгытта бесемет бии буллагана бир теритенекетте договор төсемет билген булгана Яндекс компанияда договор төсемет билген Алиса ити Маруся ден балдар ди. Ол онда ийгилер болды. Ол һин булгана билген булгана Алиса ден барбатта колонкалар ди, өйдә колонкалар. Онна эттен даганы Беражевтың қолбайда қолбур. Шөй бай, оны әлбәқ ету ғанары бит. Онныға қолабыр ұрыт аражы кехи бартығар хоқ болағаны білеген жөнте өйдіғ туғы устройстваналанар білеген. Алиса, включи радио детілер дағыныты бар істер болалар бойы. Аны тең оны өссі хаңа кирбейлері кәпсире болақатты тоқ бары. Көжір студия бұтын хайынар бұппыт. Бұнына болағананар манчары нюларығар, спортивный нюлар болалар, спартакиадалар. Олынны тақсар болдақ бітте. Онтан болана тоқуйдан баран, бұны тақсар болдақ бұны бейі күннағы бір елері меманды ұтыққа әбі біттен. Тоқуйдағы бұд, оның әтті 3 жыллағата аяндан сағылау бітті. Опсай 12 ұлығы кәрейді біт. Онда боланы тие біт, аңадас бұд нәхеленің тіқті көсүйі бол батақ. Бейі онда боланы хасырдаттан тоқта программаны олар паққара, тоқ бар студия бұтын бартын көхерен еден, тоқ бар звукорежиссердар бұтын, техниктар бұтын, бұтачылар бұтын бартын едже баран, хасырды әттеттен кейе алтағадылы бері бітін тоқтабаққа ол улустан ытабыт. Онна ол улус нәхеректеріттен, кен туттар жоннарун бартын ыңғыран. Себатта биһиги кепсетибитин күндү көрәчиләр бит, истәчләр бит салгых бит, билеген биһиги кылгас угуюкка барых бит, ол кентен биһига өссөдә интерехине түгәннәр хаян да бар булыктар, онна кохон күрәгә биһига ытылды бута, бу кохон күрәгән түмүгүн кетәһен олар булыкта хатна хәлбә хаябка кәлбите, оны биһиги кылгас угуюк кәннән хаян даны билләрек бит. Сахабыт сөрөтө кehennен өсі биде баргытын уруйдубут айхалдыбыт, онотон сахабыт радиотын 95 сахын бейгет белети олары бут, онотон кежик тоқтымыны хоқ народ браханига, сахайра барататын белетир браханига дене тек қанада. Халгы яннан ебет, онотон Николай Гаврилович, тәдім сахар радиотын бұл тон мантан көхін тоқ проекттар, тоқ өлі қамнас. Мана таханан холобура концерттер теребит, әлбәх сүрәхтә тимәдән концерт өрөгөй спорт урагая терәһә җупт, май брайнтер булдын, гык булдын, концерттер терәһә тибет. Онда биге һәм икән тутта бер якбыт, бирген тохтабыт әрә тыгнак дорган дигән. Алдага ди ол бер якбыт. Билдерәһә төмүктүр концерт булбыта, жүдә әлбәх ки бире белән булбыта, амтан билген булганы фотор кеменән Балтырайынан үрдәл национальный музыкальный премия булар. Олонда белемне хәҗәбет 11 гөлем булыр. Итеп хогытак бу республикага согыта халбыт музыкальный премия. Олын сүрдә хәлбәх сылыксын, сүрдә хәлбәх хаңа рыгыттыры тахарар, онна саңа ырылары фирактил булды. Оннан булганы быел 90 төдүс күнүгәр әмия театр, театр, опера балетигәр баргытын кәтәбит. Оннок отан этирген амнок опера на балет долгие мынымны опера на балет. Бу баскыһыньяга сетте частан эһиги үрдел национальный музыкальный премия беритин хаяндагыны көрөрүң. Себотто биһиги аражы быт арас күрестери терьер, онтон бу аражыяннан сеттерен кохон аражы туһунан кохонно айыңден биһиги истәчләр битерде хәлбә хаяпка кидде. Оннук биһи баланы дүрүн бола тиндик
истәчләр бу китә сидим олохтанмыт инник конкурстар белдерә бит, Сүрдә хәлбәк якыттар. Олох арас улустардан бараттан киталдар. Хоту болдун, бүлү бөлөк болдун, элинегәр болдун ди. Оны манна бияха күстәх жүллүр сүбә үлләтә. Альбина Тарабукина, Эдуард Урдых, бигерисёрдар бит, калын команда болгандар. Ол сәлбәк үләкиде. Бу онта такка үләкиде бите, онтан өссө элбәк кил бите. Электрон кодын коддак битендә хүчтәк үләкиде бите. Оны болганда биге бу кайылактарга үс бристә месте бар булды. Бастык 200 месте. Онна биги бу көмөлөк компанияттан, манда курдук, шөй биристери киндерге каянда тексерияк бит, онна грамота бар булды, диплом. Онна биги көмөлөк компания мактына бит, көмөлөк компания быйыл эме биги курдук эме үбүлее бит. Грама киндер хүтбәлләре биги 95 ел бит. Онан көмөлөк компания барга макта курук биги конкурста бидин өйүр, онна биристер. Түмүгө кетеһен олар болуктактар биги истәчләр бит хүстән такка биги кохан киде, ол шөй болбатакта бу үс местеттен Сағылық қабылдади. Чер доктор. Бәки долгуяр кете һәр булуктак. Онда дөрү эридери Ор булыр. курдук жоло жукуска көраттан Вячеслав Иванович Хон Әгәрдәлебит. Иккис местен һәлбәк бу хүстәкә кохан кәлбититтен чурапчыттан иннекенки Илларионович Алексеев Сахаражаты гардиан коханын Мария Петровна Андросова тупсаран оңорда оны аган ыпта. Иккис месте әгәрдә болдун. Диспутен берәктебит. Оны доктор бастыкы месте. Элбәк ки холур итади. Бу сүстән такка үләттен бастыкы месте доктор бүлү улугун илбәңен әһлеген олохтоога Зоя Михайловна Харлампьева ала сипсереген аттак истәчүптен биге ис сүрәк битеттен әгәрдәлибе. Әгәрдә болдун. Дәп оннан билеген биге бу пирге жулуска холбанавыт биге студия бутыгар биге билеген үләбит хамнаспа кайдак бара турарын билеген биге жулуска холбанавыт. Жулус үтөкә һәннән баргын. Julus. Aha. Дәрә жулуху билген биге холбок бут, биге аллара үлелер студия бутыттан жулус бу хәпирге таксар, дә студия бут, режиссерлар студиялара, onun тәңе FM студия, тәтим чаһа такар студия та кайдагы, оны да билген биге жулуска холбана бут. Баргын жулус хаңар. Үтөкәһеннән гeye, үтөкәһеннән аял, үтөкәһеннән күндүк рачар бит. Чакчы биге бу билеген хакыйкать этем Сахаражатын студиятын күлүм түгәнгә көрдөрөк бит. Бу билеген мен манна студияга барбын. Агы усуран агы, онтон дагына атын белиләре бу манна улалар. Көрүнә, икке түттен режиссерлар барды манна көрөллөр. Студиябыз бехне барта анал звукоизоляция ген олох тох бар. Туспа атын торы тысус ehlibetin тугар барта оңоллубут. Бу биге компаниябыз бастыгы мендеминигер барбыт. Онтон эти түннүгү көрдүбүт. Бу түннүктен Анна Николаевна билеген даганы үлели алар өтөкәннән браннигынан. Анна Николаевна туган оролор огыны. Бу Платон Алексеевич Аюнский атынан Татата народный театр, он биги радиобыт, колбалыктак проекттары. Аюнскай терәбите сүйіс отодикке сылын көрсе, онна биги радиобыт 95 сылыгар аналлах, колбалыктак проект, радиоспектакль. Мен жаллах пынден. Платон Аюнский ганаллах проект, хүддә алган проект. Ол канты карай бирге? Бу өрөбүл күнгө таккыга, токсуз чыгылага, күнүс бир жаста. Да, күйтө бит. Индигенен олакканна даны даже студияда тийбекке мен андыгайбын амаралар абын ити. Ай, дүйбүт Анна Николаевна, чакчы мен эме манна биле кеһе хайыр битгар үлали хилжамыт көрөбүт. Нәр манна олар булаган ди, олак молодец. Эйгин агар делебит истегүл хеп. Түгенен туганан эсе халгы үлелеме хайда бепит. Биги та халгы барды бу күндүк рашер бит. Кастаны студиялакпыт, бу колобрам запись студияда, не усрана агылар, атын берилер булалар. Бу манна звукорежиссер Оллорор Михаил Эверестов кого, ну көдөр бепит аяка. Инне ырылар да булалар, араз жеңгылар, тетим Сахаражата индиан истагат. Бу манна ме Екатерина Голикова Оллорор кого, режиссер биги салгы барабыт. Алгы барабыт. Бу манна татыбы синтестене хегеме билагат паттади, тетим чагамантан тастар режиссерлар барата манналар оллар. Колбра бу манна бу пулька тох Арадио режиссера, бу манна телевидение режиссера. Обседан хашуй, бартан бүгүн эле хейхарадан көндөрүбүт эксклюзивна бу кухня ихинден этебит. Халгы түрген хаустук баран хебит бу манна МВК кастатурар арарабыт. Мәйдәбәтен тугырсып, тыбы синтезлер кирәк жакка бу манна уһунны көрдөрбөпүт.
Маны бары эге күнү сай көрөгөт. Халкы бары кайган дирек. Кимде көрбөт студиядагар барабыт. Тетим чахан инден ар көрөгөт. Онтон бу FM студияден болар. Бу манда эрдехеттер күнүскү бири, оны кехенги бири таксар. Билген киребит. Биги бир дилактар бүтүлөр ялырлар. Үйелер нашыдар тек кехенден. Буран енден Саяны Никифорова Кланура, оны Василий Сметанин тек кехенден. Тол конун үйдө көстөр гөрдө яна. Тон. Өләли жабыт барагытын бу беле күннән ититик истинник агардалибин. Үтө кехенен күндү убастабыллах истәчләр бит бириделәхтер битен араҗыбы түбүлөйдәк тагын 5 елдан үрен көтөн туран истирак биттен агардалибит. Василий оттон билген хонундарга бар, онтон музыкальный каналга ме бастан, онтон агалабытын де. Мен боллагана бу студияттан музыкальный каналга то билин дөлелибин 2-нче сүрбөй сыл кырынтан хагалабытым, оны то билген бу хылтан састан мен бу араҗы хонундарга үлели хамса хылчабын. Көрүнө унутан бу улакан элбек кнопкалах микшер пульт утары оларын биһиги бир дилактар бартын хатыллар молодежьтар унаты ылжыттар әдәһеттер ылжыттар бастыкы ылжыт студия бастыкы ылжыты дигән ылжып битәме барта мантан таксар унатан студия бит эркинен көрөр буллакка эме жакшы барта звукоизоляция астык онта тетим сахаражыта дигән биһиги логотип биткергетер ситегүл барыктын бирахнигынан билелән тетимнәхтик тетим сахаражытын тетимнәх оголору FM студияга билген даанытын үлелер олар кытатын үллән биһиге тон бу курдук түрген хогустук яханан көрдөрдүбүт тетим сахаражытын студиятын яханан гея яла яханан тылы беребин баргытын агардырыбын бараханнигынан Ливаннык кыначыларга жулус истебин эфирге баргын да. Жулус молодец нахашык биһиге студия бутын көддөрдө онтон билеген биһиха тымны кыһыммыт келбите багаха кораккан наха тымны эте онтон бүгүн хылыйда тогойта аражыбыт бүгүн үбүлөйем. Кирилл Матвеев харден аттагырыт. Көрсөбүт доктор. Журкай баттакка нагылык нарыңны түйер кар сыпсырдык арылкай каракка абылыр кистелең сана бар каннада каннада бар барыта хар катылакка
Үтө кеннен күндү көрөчүлөр бүт юрүләк брахниктагы сахарачытын тугун 5 сагын бүгүн белетилер бут. Онтон бири бит эфир бит брахникта эфир салганан бара турар. Онтон билеген биги Тетим сахарачытын дирекциятын сүрүн режиссерун Саха Республикатын культуратын туйгунун Ольга Степанова, Ольга Николаевна биги бу студияга брахниктагы студия битегеринен олор бут брахнигынан. Эгене брахнигынан нагадалибин. Жоттон билеген де радиога билеңе кемге жакас режиссер болан үлели хиджагаты цех кытын жабаасты хаддатарын болла. Эге бары күндү истәчләр бит эге бары билагет радио күнүстәре түйнәре үлелер. Ол onu барытын 5 режиссерны 1 звук режиссеры жаялар. 5 режиссер егер бияка хама аксакал бут Анна Николаевна Пудова билеген ай көрдү. Билеген ай көрдүбүт кини билеген наганы бу маннык браханикка кыйын успейдан келбекке үлели олорор. Бүгүн боллагана сахатылын сайдытыгар кылатын ихин биленен наградаланна. Коллегабытын наградалиби. Звукорежиссер бут Михаил Эверста бүгүн гражданский килбен знагы тутта. Эме бехин ха кен туттабыт. Оны бир бастың звукорежиссерден аттыбын мен кейінне сыналыбын. Аразияға үлелер звугу топпар шапкалары позывнойда бытын барытын Михаил оңорор оны звуктар бытын кені көндерін берер. Оны таханан бейеқі үлелер Мария Новгородова бүгін кені бочоттақ связи сатын ылла. Эме естігінде қағадылебет. Онын болана оны таханан Екатерина Голикова bir zamprет грамотатынан награданна онун бихемекенне агадалибит кинер эти эппит режиссердерим бары отутту хылсташтактар бихе оло кыжагас отдел битякка хөпө он болла Кыжагас себет. Үлебитер боланы бары онун же эппетнестакты күлеллилер мен наха үлехеттербиттен кен туттабын кинлеринен кинлерге мен кинлерге тугере эттип каяндааны кинлер ону лоп курдук толлороллор бары олох опыттак боллактыр эже иннегена колобра эреллах ки спокойно кинлерге эренер Onu tengesi uallak. Hame edebip bolana Nikolay Slipsov aydın kini bihakallabda 5 yıl boldu nomno o gınama sama etergedalı türgen tarkan keler barar onu bilim müzikaline kanalga öleler haqalabıp bolan Олох ыксал боллаганы билдерилер бүтүн ааган погода да ааган каян хер хама үлехет кибиттен бие оттон үйребит оны кен туттабыт Ольга Николаевна, онотон бу көрөчүлөр битигер, караты көтөмөндүк билгендеренди сагатен деби курдуки улагатын бу бирилер кайдак таңан кергетен истәчеге тердагати ол туган кылгас соосту. Бери оңорор боллагана хама режиссер сүрүн качеството механавар болот. Хатан истехкыннада. Токпар тоналностарын редактор хайдак ахпыттын, диктор хайдак хаңарбыттын. Кинлер колстага сөптүбер музыканы боллат. Онтун передача оңорор боллака Канан кыттачы керен берерин, канан тоқ звугу келдері бүтін ұс оранға болағына музыка көрдіғіні бәті тұспа история дебі күрдік. Олық омыннатаққа хорақ музыканы 2 күнді көрдіғін сөп. Бәйін бағар бұл музыкаға. Хорақ адығыр болағына звукорежиссер бұтыр ұқсамыз хақасты бұт. Маннық музыкаты бейіқі ойнан бер, оны бейі қайық бұт. Онны кепти очтугар боллагана нучылы тахна шаблоны дем болбака хас бидди ытачы колагар кени айылгатыгар кени долбуныгар хекирер боллакатя. Хас бидди ытачы, хас бидди колас, хас бидди передача барыта тустуна музыкаланар. Кинлерге анан туспа музыка көрдүбүт. Онна булана кинлерге анамыт. Оннуга Этеллер де бериге истелорон ханнык сөптәк музыканы, хәттәк оформлениянын ордока кихолорон истелорон ытын дөһөп, ыллын дөһөп, комайон да үрен дөһөп тен ота мәнәгә әппәттер. Оны төтүмүккә әгәрдә. Бир деләхтер бин, уаставлар битерәннәре, күндүз тәсир битен, бигә радио 95 еллар юбилейдә браханигдан ититигистинник гаддалибин. Коллегалар бар-баралар айымнылар, хөләне бақарабын, бігені күтті олыс айымнылар. Оны білген, наға үйеребін, әдір жон әтчімнәқ бағайеттік, әргәқ бағайетті бігі радиовытын халғы ұғытан ехелілер. Оны
Маннык жеми хака радиоты инникилях, кескиллях болдун ден барыктыр баганан эдер. Ольга Николаевна мақтана бұд. Онна отой сөпсөспе колорубыд гейлин. Қайдақтаны кіржағыз бол батақтар кет. Өссі қараты отучча хыл. Сахара хайдарын туғар ола күйісті ақтық әбек көрдік. Хепсі хапы тәбетерәндер күйі ержіктер. Онны, мақтана бұд. Сеп оттон білеген бігі күнді көрәшті бит тура берек қайың, онна жабы бігі үйері көті әргәқсие қайың, бігі манна үлжітта қолыры бұд, бігі сақабыт аражатын фаната, кенір әтіме ол сәлбәқті бігі аражабытығар ихиллер, баянист, гитариста жетақ бұтына бігі ғыспапыт Саха Республикатын культуратын туйгуна Алексей Потапов, бағалысты манна. Өтес мұттағынан. Жер алуша бұтын ұрыдыбытай қалы бұд? Ütüye kehenden buluktun bu kabarı Sakara diye otçottun batçağa dili ülelen kelbet onunla üleli sılcar bu kabarı ıtaatçıları barı Sakara diye barı ülehetlerin itidik üstünlük Hakara diyatın taptan hengeren hergegelen istatçılar bütün Sakara'nın bar canın atıttan ayar tutar ılır toyar can bihigi apıtın sol bütün ürdükken cahcar ehigi bolagat bihi apıtın sol bütün oңaratçı canlardan onun Dökse bidde maqtanabıt, wanna bugünkü bileyde küngütnen, urra kahınan, erçimden qoğustuk, eğerdilen bir kayın. Urra tabarişki! Wanna bugün bu bihiyakağa, tüm bihiyakağa diyen ola beter bihi ciye kergen bitigine tügenenen tuhanan bugün de taptallaq sakabıt radyatın örgöydük, toğuhan bir sılın beliyetir günüger, ostol tola bu bir yemeğe batçalarga mustubut, men töröpü tağam Alexey Mikhailovич'imi töröbük güne doğuttur onun eğerdilen kebi. Ya onu tügenenen tuhanan hetinni hettistir, ulu ökta bırahanliginen emiye, ağam sastaq kölönene, orağa kayınan eğerdilen kebi. Te ondan diyen turammet kırcıga dağını sıspay selle qorağır mostaq deleyerin tuhugar ondan sılgı süyhe deley dağını çakçı dağını bihigi sakalar diyen örgü dağını attana sılcıqpıt diyen duran Semyon Danilov gar Ivan Ivanov melodiyetigar Pierre kırgıttırın qaraq bıtıgır oyulan körü bit o çotağı kemleri hananılı kayın diyen turan kuyok ekranı ketəççiler onna bugünkü kiyehebet barı qahaytlarga diven tuğayın burayı dağıtır bit oğullar qahaytlara jenatı bulunan barı radyo lühetlerin taptallaq lühetler bitin ağadalayan turan Allah'a kayın diyen turanın arabın. Biler canım dağıttarım biz beğeley kırgıttarım düğer dağının kördüm ülkeli yer firmatı garegi nasıl bir de keri kayda kurduk bugün bu soğutan kelbetin bastığı doğurbun örüyü dağına bir hinleri açıbın küyü hekaranlığın önde. İkiz doğurbunu yörü kötemi görüşüyor kayın ol kudduk. Gitarı lınkın ıstığın taptaçılar da helbe kutu. Ben kayılan hiç dakika diyor ki söylüyorum. Ona tergah seni de kaydı kuttun. Aha firgül rukuddu hanan makkolok bukatın ostul tula. Übülüyde ostul tula olur bu can kuddun hanan yakayın. Ona him bir etten can bullak bitti. Ona ninnijen toramı tebiligen mannik ili tanılsamı duhu kurduk. Bir somağa bola bitten bihi dağını itaççılar cammı dehen bihi dağını taptatı yakpıtın bağarı bit. Bihi de taptı yakpıtın bağarı bitten. Turamı da to horoktor bağarı bastığı taptal gıtın hanalı kız. Horoktor kergetler gıtın hanalı kız diyen turamı. Onna bu kabarı kündü körüçüler gıtı. Oğun toğuz sılla kaybıt. O çotağı yemine bili kuru gıtaççıbın kara çıkılaq olatın. Bir gün de kara çıkım kananda huak. Onan beyem tıllar barına melodiya var. Taptallaq par jeneriyandan salgı arıyatını ederim siten devikkederi erçimne qoğuz tuğutun tetimne gare bol bakka dolgutan ılıqpın bağarabın.
Ondan ince toran taptallah var bahalısta. Ata iliritten ılısты bud doqottur bu kudduk. Bugün bir hamaga kiyete ja kolektiv hamagata. Eder saska soruk giyeqa Jini taptal eride diyeni geler Ondan min beyem taptal bari benim midim Simbiri toğeredi bet kurudu Analim eygin Olus küs katap dibin min En mi gaytagay Mi gittani barima Bilbek ginger bekün Sana da sukuruk sıcağın Beğim kistemagay Enere min sürek bari bari git Olus küs katat dibin min En mi gaytagay Mi gittani barima bilbek Sana da sukuruk sıcağın Beğim kistemagay Min sürek bari bari din En bari din Saha Respublika'nın Kulturatın Tuyguna Alexey Potapov. Aracıyabıt isteğçilerin ülehitlerin ağaddeler biker maktanabıt Alexey. Taptallah racabıt örgüde kıblığından örü dağını isteğçilere kekkeleri kengini turdun. Beyigini barıktan taptıbıt, hınalıbıt, onna maktanabıt. Barı ıtaatçılarga, veteran ıtaatçılarga barı ülehitlerge uruy. Aykal! Uruy. Aykal! Uruy. Aykal. Maktanabıt. Maktanabıt Allah hetistir kümmüce ünlüne aracıyabıt günen okatın Alexey'ga bihigi maktanabıt. Jawonna kündü doğuttor biligin bihigi üyere köte. Saha Nasyonalny Köddörü Rehitneri Kampanya Generalny Direktorun üyere köte ıngırık bıtın bağırabıt. Oleg Olegovich Markovı manna bihigi brahaniktağı o studiya bıtıgarca ketehen olarabıt. Baha usta. Manna kiran tur. Ütük ehenen kündü Saha Sirin Doktoru, kündü Saha Nasyonalny Köddörü Rehitneri Kampanya körötçülere, onna radyatın taptan isteğçilere, Saha radyatın bugünkü kollektiva, onna veteranlara. Seti kurdugotun bihigi eğerde tılın aracıyabıt ülhetteriger bihigi ihittivit. Onnoton ili tuturdağ kalen tura. Bugün tutun radyavut toğun 5 yıllık übüleyin çerçetinden otton hasırdattan terehin boğatı bolla bihigi radyan nöngü isteğçiler bir televizorundan körəşçüler bir otton bari bugünkü radyo übüleyin kördügüt ihittigit. Bu otton bihigi radyavut haydaqta kurduk elbaq talanna gülhettirdağın haydaqta kurduk bihigi radyavutigar ülelir jonlar isürüqteritten bağaran turanlar. Bu oluz berenilaxti kölelerger ölelillerin otta bugün bihigi radyanın dağını hittibit, televizorundan dağını kördübit. Hasır dattan bihiqa şöy bağaya торжественный мероприятие бол бута, ол кеннеттен күнүс библиотекага bu радио историятын кинигетин презентацияты бол бута. Bu manna bihigi радио сери инненәге сылларын
Белетайбит ол курдук Валентина Петрова наха чуй киниге оңоран тахаран бу радио историята бүгүн барыта чөпчү тобус толуру бар болла диэхбитин багарабыт. Оноттон бу ымыйын 8 күнүгер биһиги радио күнүн белетибит. Того бу радио күнүн ымыйын 8 күнүгер белетир болбу путу дирей болла кытноттон бу радио ага дойду серитин кыйытыгар күстах кылаттах кыйы келеригер бу кыйыны ухансыбыт радио болар ден бу ымыйын 8 күнүгер белетир болбуттара хайдахта курдук Левитан колаха бу ол сагана Советский Союз улуктоохторун барыларын түмен бу фронга хаджар уолаттары санааларын бөгөргөтөн тылга хаджар жоннору барыларын кыйы келере олох аяк калла олох өссө кара калла өссө күскүллән береккен ден бу нороту түмпүт радио болар. Онтон биһиги сахабыт радиотун кыйыта ден мен санабар биһиги бүгүн бу сахалы тылбытынан саңара турар быт, биһиги сахалы толкуйдур бут, биһиги оголор бут сахалы саңараллара, биһиги культура бут сайда турара, биһиги культура бут неджа хаджар быт, биһиги республика бут сайда турара. Бу барата биһиги радио бут кыйыта дисаныбын, ол курдук 5 жыл устата биһиги радио бут тохтоло суох саха норотун, саха омугун бартын түмен бу тылбыт сайдарыгар, культура бут сайдарыгар наха улахан түменнах күс көмө болла диэхпин багарабын. Биһиги радио бут кеннеттен телевидение улахтан бута, онна биһиги бу улахан компанияга телевидение онна радио тон күн бүгүнүгер дери үлели сылжар бытыгар мен ис сүрак биттен бүгүнгү биһиги ветерандар бытыгар мактаныхпын багарабын. Хайдахта курдук улуу жоннор биһи компания бытыгар үлелен камсан ас быттырай. Бу радионы этереп боллахына мен аттытлыхпын да багарбаппын. Тояхына багар ал кас кемеровнан биһи сеп. Бары улуулары да бет. Хепте бу тон Николай Алексеевич Кондукова хаяндагана аттыктакпыт. Советский Союз героя бу биһи радиодон касамет салаян келбит кихи. Да, onu tahanan ottan bu bihigi Respublika tuq par intelligensiyata barta keretüllen aspıta bihigi radio bitigar. Onun ottan bihigi bugünkü radioga ölli sıljar jonnor, radionu 5 hajar jonnor bir jogor butun süteri yok taqpıt bihigi bu norotu omugu tümer jogor but össe saydan kühüren yaqtaq. Onun ottan üne sayda turdun bihigi radio yaqpın bagara, onun ottan bugün hasırda şöy bagayı nagradlahan bolbuta bihiga radio'tun ülehetlerin bastınları aras nagradaga tüher bitbit. Onottan biligin bihigi Respublika but loqtoqtıra barata körön turdaktarına bihigi radio bir solbulluvat itaçtıgar bihi keng tuttar kellege butigar Prokopik Kabarovka Saha Respublikatın ütöleh jurnalihe atın tutturarbın kömüller. Esedegül eğer. Bu kabaratton isteçiler, söbülür, ıtaçılara, redaktordara, kine tesirin gelbekte turdatar, kepsiri hitinler, maktal bolun, eğer delibik, bütün sakasirin jona sergete, ülehettere. Diyeti kurduk. Eğer delibik. Kıl gazete geteğin de. Kıl gazete. Prokop Alexeyevich, kıl gazete. Kurduk. Kaç minute bir ara diye. 30 sekünde. 30 sekünde. Bu nagaradattan agadas bu min nagaradan bu batak tihan nibin kurutu ince geçti kandık bağıra gramatattan sağalan ulakkan da nagaradattan bihi barıbıt sitihibit bolar. Onda bilden tura bihi aracibit istahçilere bihi netton eten tığınan yakkadu ıyıtan bihiyle bir kayıs katın ıyan bir yerin ol tümü görüktü bihi aracibit bachağını saydan kelle ondan hayda da turuğa diyen ona bu nagarada angadas menere bol batak bihi aracibit ülehetlerin istahçiler bit websayından barıgıt sitihiteyen sınırlı bit. Maktanabıt. Ülen sınalanmıtınan onu da istahçiler körünüyor bit boluqtaşlar. Eğer delibit. Sebetu kündü istahçiler bit. Bihigi aracı bıtın sağa siren ürdünen uluslarına nere bol bakka andoyduga barıtıgar isterler. Ol kurdut Kaliningrad'tan üye Saha Respublika'nın sürün redaktöre Nikolay Kırbaşapkin, onunla İrlandiya'dan Mariana Fedorova. Ustanıttılar onu körüqqa. Хочу передать привет Тетим Саха Радио и поздравить их с юбилеем, с днем рождения. Хочу поблагодарить вообще Тетим Саха Радио за возможность слушать якутские новости, якутскую музыку, ну и вообще держать эту связь с Якутией через этот портал. Вот, спасибо всем слушателям и спасибо всем, кто работает в этом радио. Спасибо всем и привет с Ирландии, Дублина.
Хараджиятын өргөйдәк бүдәйдән дайдыбыт самый арганғы регионыттан Европа килбәр килиттән исрәфтән агадда булыктын. Сахараджията минологым үз белек дигин типта ситимнәгәттән кен туттабын. Ол курдук ойыр күннәк оғаспар Саха народный поэта Саба Тарасов белети көрен Саха араджиятын тугунан оһамнын араджия энциклопедиятыгар үйетитен мигин аяр үләгә китаптарда иккеһинен Саха араджиятын билинги коллективигер Иркенге үйренмит, доғыттырым, атастарым, айнылақтық, ая тұта, сатабылақтық салая оларыларыттан сүддағын астынабын. Үсіхінен бігі жекерген андайду қайда мұндығар иттенлербит, қассасыр дабыт тетем сихириттен сағаланар. Ол күрдік бүгінлерге бір дайдулағым білиләқ тренер Иван Сивсер тұғынан Саха журналистикатын беле ата Альбина Тарабукина беритин истен олус долгуйдум, наха уядыйдым ген беретектим бағарабын. Өсі төгін үбілейгітінен күнді бириделяқтырын. Өрүйдің дағаны бұ құрдық үнсүләқтік айын тұтым, үйелер берилердікінен Саха радиятын көміс фондатын қаңата тұру. Sen isteri Omurgana ayağına sonunları bilseri Ilaniga çizgana Cürüsken tel yürebi Günü birge görsürten Kötüğüller sürgebit Saharaciyatın sanata Sayağasta yüreata Dobun kuyar ustunan Dorağı yarırata Safa sayran sanata Kömüz dorgan dorana Uğuttur sürevi Saksın yeni sandarna Ирехтик истиңник кепсирип сирдогор бу Жонакты кастыкты камалы яратасты Сойбот бүттет сонунах йөрүкө түктеле Üyelerden üyege Üne sayda turuğa Saharaciyatın sanata Sayağasta yüreata Dobun kuyar ustunan Dorağı yarırata Safa sayran sanata Kömüz dorgan dorana Uğuttur sürevi
Охпут үйелер мектепте Этим Саха радиота. Қаз бидді күні бегені кытта бирге көрсің. Сақалы тыллақ радио үрі сайда тұрдың. Өссі бірді үбілейінен!